Dobar dan, nalazimo se u Donjoj Trnovi na 12. po redu u manifestaciji Zlatni Kotlić i razgovaramo sa jednim od organizatora, gospodinom Goranom Nikolićem. Pozdrav Gorane, kažite nam koliko ove godine imate učesnika na vašoj manifestaciji? Dobrodošli najpre gospodine Miodraže Baloviću. Imamo trenutno 17 ekipa iz različitih delova Srbije, najviše naravno iz Niša, dosta su iz Aleksinca, Svrljiga, Ražnja, čak imamo ekipu po prvi put iz Požarevca. Odlično. Koja se jela pripremaju? Riblja čorba, pored riblje čorbe gulaš imamo paprikaše i imamo tradicionalno svrljiški belmuž. Odlično. Kažite mi, da li je svrljiški belmuž po prvi put na vašoj manifestaciji? Ne, oni redovno dolaze, to su naši redovni gosti i uvek nas spremaju belmuž. Neki kažu ima posebnu namenu, mi to ne znamo, probat ćemo kasnije. Dobro, odlično. A kažete mi za vaš kraj, koliko je značajna ova manifestacija? Veoma je značajna u ovom trenutku kada se sela gube i nestaju. Ovo je manifestacija da se okupimo, da se udružimo, da napravimo jedan dan veličanstven, nažalost, u trenutku kada sve opada, kada sve nestaje, kada sve gubi značaj, kada su nekada ovde bile seoske litije, praznici, ljudi više nemaju trenutno, nažalost, ni sredstava, ni volje da se, ne znam, posle korone da se druže. Ovo smo osmislili, održali i eto, već 12 godina na ovaj dan pravimo nama odušak i lep praznik. Da, gde se okuplja puno ljudi, kako vidimo, selo je puno i prepuno, puno automobila sa registarskim tablicama koje smo usput susreli i iz drugih gradova. Ovo je neki i praktično turistički potencijal vašeg mesta. Apsolutno. Tako može se kaže. Apsolutno. Dobro, kažite nam kada se očekuje pobednik? Za oko sat vremena. Sat vremena. Tu će biti neka komisija, pretpostavljamo koja će... Tu su sve naši stručni žiri, kulinari iz udruženja turističkih poslanika grada Niša, koji su poslali svoj stručni žiri. Znači, oni će bez ikakvih protekcija odrediti ko je uvek, kao i uvek, najbolji žiri. Iskoristio bih rekao trenutak da bi kažem da je po prvi put gospodin koji je bio više godina unazad, 11 godina unazad, predsjednik stručnog žirija, Nikola Dimitrijević, po prvi put odsutan iz zdravstvenih razloga. Dobro, mi mu želimo brzo ozdravljenje i da ga ponovo vidimo sledeće godine ovde sa svima nama. Kažite mi iz vašeg ugla kako je ova manifestacija u odnosu na sve prethodne? Još veća i još grandioznija, lepša i još bolje i stručnije pripremljena. Dobro, ja sam bio prošle godine takođe i primećujem da ima značajno više posetilaca i da je organizacija značajno bolja, tako da očekujemo sledeće godine i napredak u odnosu na ovo. Da će Bog još više, još lepšu i još bolju atmosferu. Dobro, gospodine Nikoliću, hvala vam, pa vidimo se kasnije kada dođe do finala. Tako je, kada dođe do proglašenja pobednika. Pozivam vas da probate neki naš specijalitet i da nam budete dragi gosti. Hvala puno, hvala, vidimo se. Poštovani dragi moji, došli smo do najsvečanijeg i najradosnijeg trenutka današnjeg dana, ali ne i poslednjeg. Pozivam vas da nastavimo druženje posle svega ovoga u kafani Pod vedrim nebom. Hvala vam što ste učestvovali, hvala vam što ste došli, izdvojili vreme i ulepšali nam današnji dan. Najpre ćemo početi sa zahvalnicama svim učesnicima i takmičarima. Znači, najpre se zahvaljujemo ekipi Bata iz Tešice.
Došli smo do najzboljivog trenutka ovog dana, ekipe koja je najviše pokazala, koja je svake godine bila s nama, dolazila, pravila nam društvo, učestvovala, borila se i na kraju su stvarno zaslužili ovo prvo mesto svojim kvalitetom i radom. Gospodin Milane Generalio Aleksinac. Mile zaletio. I evo na kraju smo današnjeg takmičenja manifestacije Zlatni Kotlić 2026. godine. Razgovaramo sa Goranom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, kako ocenjujete današnju manifestaciju i učesnike i na kraju pobednika naravno? Bilo je, obzirom na broj učesnika, vrlo visok kvalitet ribih čorbi, veliki trud takmičara, velika energija, velika požrtvovanost ko će doći do prvog mesta. Stručni žiri je izabrao umjesto 3-4 prva mesta koja su zasluživala da budu na tronu. Učinjen je presedan, znači ne 3 ekipe su da budu prve, nego 4, koje su stvarno zaslužile nagradu za kvalitet u kulinarnom umeću. Mi smo danas bili vaši gosti, zahvaljujemo se u ime naše, da kažemo, jedne malene, ali odabrane ekipe. Organizacija je bila perfektna, čestitam vam na organizaciji i na manifestaciji koja je zaista protekla gotovo pa savršeno u svakom pogledu. Želimo vam puno uspeha i da se vidimo ako Bog da sledeće godine u još većem broju i naravno boljem raspoloženju. Znajući vaš kvalitet i već smo sarađivali sa vašom produkcijom, znamo da ste veoma profesionalni, da ste veoma kvalitetni u svom radu. Hvala vam na lepim željama, poželit ćemo i da budete do godine s nama i da vaša produkcija izraste u jednog od najjačih nacionalnih televizija. Hvala puno, živjeli! Živjeli, Bog dao sreću. Hvala.